Kawuok Mombasa wabiro Ukambani kama jod bura mag duond bura mar Wiper owuok oko. Maralel gimomiyo ne ok giyore romo mane oketi kod mane en jatend piny William Ruto bedo gi jotelo mawuok Ukambani. Jotelo go mawuok e kar chung bura ma Mwingi West kod Mwingi North ne olero ni gwelo makamano ne ok oluwo ratiro mowinjore wera ne giyudo wach kowuok kuom jod bura. Gilero ni ok ochuno nyaka gichop e kar jot ma jatend piny eka mondo mi giyud dongruok ne oganda. Tukapeana ma problems zetu, akarudi akakuja Mwingi North, tukaitisha mabarabara na tukapeana vitu nyingi na tukaambiwa zitafanyika, hazikufanyika. Kwa hivyo tunangojea wale ambao walienda, na nikiheshimu Mheshimiwa Musila sana, is our senior in many ways. Wale walienda na tukaahidiwa vitu, zikikuja zinakuja Ukambani, sisi hatukatai, lakini pia kuna ule msimamo wa chama chetu na hatuwezi kiuka msimamo wa chama. Na kama chama imesema hivi lazima tufuate. Maneno ya ile maendeleo itakuja, hatukatai ikuje, lakini si lazima tuende tukapige magoti kwa State House, kwa sababu hata si wabunge ndio tunatengeneza budget. Kama pesa hakuna kwa budget, hata tukienda kunil pale State House itakuwa ni kazi bure. Tunapotafuta maendeleo, sisi kama wabunge tunatekeleza budget kwa bunge. Kwa hivyo hakuna haja sana ya kwenda State House. Miradi yote inapitia bunge, manake hapo ndio tunatekeleza bajeti ambayo inafuatwa na kila mtu. Kwa hivyo kwa sasa kwenda kwa State House